Poštovane demokratkinje, poštovane demokrate, uvaženi gosti. Početkom godine navršilo se 30 godina od naše obnove rada, odnosno od osnivačke skupštine Demokratske stranke. Krajem ove 2020. evo i nove skupštine sa kojom smo ponovo na novom početku. Davne 1992. godine, kada sam pristupio i kada sam prvi put biran za odbornika Skupštine opštine na listi Demokratske stranke, nisam očekivao da ću već 1997. godine u naše ime predstavljati stranku u izvršnoj vlasti, niti da ću 2001. godine po prvi put biti biran za predsednika opštine Titel. Takođe, kada sam 1996. godine izabran za predsednika opštinskog odbora, nisam planirao da ove godine budem kandidat za predsednika pokrajinskog odbora. Poštovani delegati, ne mogu, a da ne iskoristim priliku da vam se svima zahvalim na poverenju i podršci i da se ovde javno pred svima vama obavežem da više nikada pokrajinski odbor Demokratske stranke za Vojvodinu neće izgledati kao što to izgleda danas. Od 45 gradskih i opštinskih odbora na teritoriji Vojvodine imamo čak 35 nefunkcionalnih odbora, bez obzira da li su oni raspušteni ili je rukovodstvu istekao mandat. Ipak su ove tri turbulentne i burne decenije u opoziciji, pa na vlasti, pa ponovo u opoziciji, ni po čemu ne mogu uporediti sa poniranjem, gaženjem, podmetanjem, ponižavanjem i etiketiranjem koje su mnogi od nas doživeli u poslednje 2 godine. I to ne samo od strane vlasti i režima, nego od onih koji smo do juče doživljavali stranačkim prijateljima. U poslednje smo 2 godine bili poniženi i počinjeni i zamalo uništeni. Ali ni za jedno ni za drugo, nažalost, ne možemo da optužimo samo vlast. Vama je to dobro poznato. Sve to ne može i neće više biti praksa u našem budućem radu, nego ćemo ne od sutra, nego od juče, kao što to činimo već mesecima, jačati sopstvene redove, udruživati se po programskim načelima i marljivo pripremati za prve naredne izbore, bez obzira da li će oni biti već sledeće godine ili 2022. Zato vas pozivam da se okrenemo budućnosti i još odlučnije kao nikada do sada svi zajedno prionemo novim zadacima, jer to od nas, od Demokratske stranke, sa nestrpljenjem očekuje i veliki deo prijateljski naklonjene opozicije, kao i sve brojnije građanke i građani Srbije. Mnogi upravo od nas očekuju da konačno podignemo kičmu, stanemo na noge i povedemo opoziciju i Srbiju u dugo iščekivane promene.